Githuri gituraga niki rira mundu agia na thina wa indigestion kagwa guthika kwa irio. Rira mundu agia na thina wa indigestion ri ni akona tenderness ya kuibada bloating. Rira nda yaimba ri ni tindika diaphragm na iguru ega squeeze. Uguo ugakora lungs kama mahuri maku ni makoro squeeze pressed. Riria makoro me mahihinye ri ugakora mundu ucio ni araikara akenda gukorwo na short breath kuhuma kana ukaigua rimwe akiuga githuri giake ni congested, yani araigua gikiritu na rimwe nginya agika kaundu ri ni arahuma muno kana ni araigua kinogerera muno kana no nginya ambia huruke nigwa breathe. Mostly ugakoigua akikwira ati ni rucini ngiukira ri ni njua kanwa gakwa gikaga gatu muno na ni njigua kamumero wakwa tohia hite. Nucio ni thina wa indigestion. No ugakorwo ni wa advanced kana ni uhambitie ku affect kindu gitagwo sphincter muscles cigakorwo ni ciahinguka. Riria sphincter muscle yahinguka ri ikosaga kindu gitagwo relaxation of the muscles cia hiatus. Uguo gakorwo na kindu gitagwo hiatus hernia. Hernia ni muscles icio gukorwo ci huthu. Uguo kaigwa mundu cio kwira atiriri ni ngiria hune ri jiguaga irio ciakwa cigicoka kagia reflux kana irio ciake kwambata kana kagia acidity ikiambata kana kagia gas irambata. Uguo kaigwa mundu agikwira ati ni riria ndiraigua uguo ri mumero wakwa ni njigua torahia hia na ngaigua kindu kihatite mumero-ini wakwa na rimwe ni njigua nginya ngikorwo na kununga kanua thina uria twita halitosis ka kununga kanua na gukorwo na halitosis ball kana tufurugutu turanunga tari irio cigandite na mostly riria ria starch muno ri kana ria boco ngima mchere ri akaigua kaundu kau ni karehira compared na riria rite vegetables na protein. Uguo gakora mundu ucio ri ni arakona that challenge. Uguo gakora mundu ucio agikwira ati ni thiete kwa dentist kana ndagitari wa magego ngathie kwa ENT ndagitari wa mumero na maitho na matu no challenge yakwa ndirako sorted out ya Sheshe ni hakuhe nawe.